Igual porque você vai que a partir de filme no Xanape, panza de petada na Guiné que panza primeiro que em janeiro de 2022, katima wawapa ka padini de filme em Joaquim em Walidari Hamuri, Deus abençoe o Aquamitzari que dá para o em oportunidade o capacete na carinha a pawaria o Joaquim a pawaria Ete panza de peatoa, yame watai te o kinyo agari wali dari hamuri yame kada mari Deus yak. Neni panza de peatoa no ana pena kuchinda pi makano ina tutsa ri Deus yak ko akari marari kai te ko ari da de peatoa ki. Panza de peatoa no chinape o mente com a Bíblia né Hebreus capítulo 13 versículo 8. Rikai ti ka kadzoha aha yara na ina yak dari ko rikai ti kadzoha. Jesus Cristo riakatsa hoi kudzami panza riakatsani gente riatsa watsa yematsaka wapezare cada dariwetsa nukchenape hwane wikinai we makadana to he kwapi jiku yametsawan henika rina kwapa nina ri kwapi kwa kotsa idzena liu wa wapezare ikametsawan hejikari he idzena kadena waka watamare pode pe wali oportunidade we makadana kai kwapi jiku Rete pode penhame o machia o aproveitar que na oportunidade de Deus que dá ni pode. Mano pe wali wakai tika dzapa non he da pia mitha. Não zaka tapia mitha ka dunia ka machia ka psu. No kchena pe piman ha ki zena ka pena wazo oportunidade ha ko riuni pe tawa zaka taga rete yamme ka wazo zaka taga no kchena pe opinion na zeno. Yamme tsana dia ka zena kawa na zena wahri uri na ko dari pa wahri aqui em Olpans. Uchenap kadzukete kanakai hane wikinai wamaka hekwapi kwami wemaka wadzakataka naha machiapri wakati mataka kawa ulinakudali hekwapi wane ripanzaka ma yametsawane kwa wapedza mas no Uchenap reda de petoki no monuhata kwa kapalina kuri wamina de Jesus Cristo lina kuri wane de Deus e makatsari hekwapi minarikali Ri vários Deus no Chenap, lian na karina kuri wapumishewa, lian na karina kuri panza, het lian het sakarina kuri wapeza. E kadzukete apaita tsari wamnali Jesus. E taitari heneta kari história, a história niwe makadan kato he kwapi. Apaita tsari wamnali Jesus Cristo no Chenap, hana calendário no jukna era na winai. Zamatawari garinhata garin recuape. Nem recuape, repeta pe torino garin Jesus Cristo, na garin antes de Cristo. Rete rino kadzamre Jesus Cristo, na garin depois de Cristo. Katsari reneta garin uzawa garin recuape. Mas no Gchenape, kadzoa reneta kapidu zakari recuape uzawaka. Ritaita reneta kapoaza rena karin wakare. Hwane wikina. Kadzukete kanake wama wane karina kuren Jesus Cristo e makame katsa. Ni taita kada hini taka puadza rena karin wane wikikari wakare pimna wa manipu wadzakata. Ukchenape no mano kada tsutsa wakapaya kutili na kwa kwami ke Jesus Cristo yumaka ipadameta karin wapomishewa. Rimari padameta kani nyametsa kwa kada wakaka. Rimari pima rika wadzakatani perika wa idzena kada wadza machidari Jesus Cristo e uma perdoar que wadza. Kadurida na capitulia Miqueias, capítulo 7, versículo 19. Rikaite come que ripeco canawa na pecado ni. Haha wa deni perishiu ripeco canaya kare liuza neterra pima na ka wa matadani pe. Wakaite kada na revolucionária hamnar Jesus Cristo. Hete li kutsukotsoad na li mahoda ka kotsoad hete li cada kotso na panha filme na hawa pecado. Católica na capítulo Isaías, capítulo 43, versículo 25. No Chenap Jesus Cristo na kadana pe heko per caso piari de que jo sho rainha samaritana ali kudar. Joema ka hanipa rumatada heko per go hente
kainejika no 5 acha na pode amenaza waka mas ruki tagada no Jesus Cristo tem Jesus Cristo lhe perdoar que pio mais rosa na rumatika na kadu pensa que na kushon ina ruka wi lidajo na magada na kunai nyoka no hipada yu hete ruki tagada na Jesus Cristo cada sem ruka pada oportunidade roi makartsen pode cada pensa que sua pa mainha ruka tukuledajo 18 hamori roi maka Jesus Cristo e kaiti mas roke tagada no Jesus Cristo hete cada kali macheta ka sua hinha no kena pe Jesus Cristo yo ke tagada na kuhat sa kahane yukine hete uma litai tali den ka pode zena ka wa história ne hete litai tali kada ka wari pada wakare apada wanewikika katolika itika pizonha 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 litaita lipuadamente karinhe we maka litaita likadaka paita newiki walidalina kawa wakita liuketa kadana ko harinhe Jesus Cristo wakadaka kadana ko risio neta lizakataka wali ukadzonha liu makapizo nukchenape hete katsarinhe wakapaka kwamika Jesus i machata karika foi izena kada nazo na zikatanda machi naka ne wiki yaka na pumisho nukchenape nyametsa kwaka pecado yamer Jesus e taite perdoar nyametsa kwaka história machi dalika yamer Jesus e taite padamente ka pode renaka Jesus nukchenape wakaite na korishna wa machikana hente lima wadaka kana hente likadaka wa pada ina kahekwapi hente par no kchena pelina kurihe Jesus Cristo li taita zakha li padamete kurihe wa peza rewa panza kwada wakada na kwa karo Jesus Cristo na kchena pe wa ne kada na ko Jesus li taita ka otsika vita na mari me perli zali mari me kari khwai ka daga pe karo Jesus Cristo na ku we makakatima ima wane mari me kaida ma taita mari me kwa metsa Jesus Cristo taita otsika vita ka tsena khwa li no kada na ko otsa hitana harizarpe nukchana pe manupe na neukinai nyamena mentsane makahikwa pejiko imakwa da inyuna kana kare imapori pe yamena zakata na mani pe na zakata ka pori pe zekainya nakapaka na peza rewa pori pe nawe na tamanu pe wali na mani pe na zakata ka metsa newani kawa nyambeli moto na ka zohna makapizu metsa nukchana pe Jesus Cristo taita rejeita kawa li taita likichinda takawa hete li taita likadaka wa pita tsena kawa wa pedzarewa Salmo número 37 versículo 23 hente versículo 24 no tchenape Jesus Cristo Deus e kaitika ripaka wa kape jiko wa taita hewa kawa metsanya meka rimaka kajuri hewa kape hewa niji Deus no tchenape kazupi wa kapali na ujuna lideni kashoha hewa mina Jesus roha ina ro que janada ro hente 12 hamori pomete que rapita karina korin hizam gati metsa Jesus Cristo yu kita kada na kuno ro kita kada na ku Jesus hente li machata kano kaduri na capítulo Marcos capítulo 5 versículo 25 hente versículo 30 até 34 no tchena hente li machata greka joe maka kaduna tsaka shwa pia shwa ha vi shwa ha madui zomi ada ro han zakare je kunain mari makada mi joda reka joini je hente mari metsa rin joini pe na kada na kuna dawani metsa Jesus Cristo e o que tá cada naguno hente ricavita katsena karipita rihe joinipe no kchenape kaduna tsakari Lázaro come pia kali karikavita ni na riuna harikchenape hente likatima takan no kchenape Jesus Cristo taite heneta kari wa pizza rewa litaita limachata kwa riunika zoa rio makapizu waine no kchenape no mano wazaka kari mensagem cheda de petoki no kaiti pisu piano kichinda o piano kichido poli pe piwe na tapanza pika pa piwe na hainipu poli pe pidih na tapa piwe na piwe ni pe pizza kataka mesaya me panamu pisu kazoa piwe makapizu no kchenape piwa pika pa Jesus riau rihe hamur ke kenyorio piwa pika pa poli pe yam piwa pika daga tsaka pikare orina kumetsano kai de pisu Jesus Cristo e pitana na rihe Jesus Cristo no kchenape kazoli kai tika bzu versículo que o alejo ria da de peto ria katsani hoi kazamindari ria katsani panzo hente ria tsakautsa yema kadari wets kazukete piano kuchinda piwa pika daga Jesus shia pada oportunidade lideni kajo rir mazekataka nanda ria picar ete
Pika pakadana ko otro rizakatakani. Pika pakadana ko otro na muito kapishu ka zohar pia taka pizu pia ne otro Deus ka pia mapine. Nukchenape poli penyama pap na muito pishu na ka pia mani pizakataka zoka pia maka pizu liawa regi zenario. Poli pe mach da panzi pia maka liawa regi zenario. Mas liawa regi kenyorio. Piuma Jesus Cristo e epitana ko pizakata po zenak. Kadzukata no gaiti pishipena gchinde. Piwa Jesus Cristo, piwa pika pa Jesus Cristo, piuma pika dari zakata pika aras gunahan yang perpetai tapi zakata. Nukchana pe no ma no kaiti ko riu katima ha pari ne rudari en po ria hamuri kinyo ali wai kare. Hente wama wakinyo kari hamuri Jesus Cristo inai. Wama wema kari inai kadudari wama wani kari inai kadudari hente. Rikada ka watso wadzikata na wakita na wa manipe wadzikata ka ria wale ri kadzo hari makapits. Deus abençoe hani patsani kchenape panza watata Deus ini. Panza Deus watata pinya he kwa pidana kinya waika na pisa padende sanu kchenape resgudali hamuri walidali ko kinyo wali panza. Hete pia abençoe wa kwa mtsoha na pisa nanu kchenape himakape no nye panza ni hete himakape apatot ri yakuti. Pikada wa wakati mata ka pinyago pia wa minari Jesus. Imawa ni katsa pia katsa ye makada upi pia katsa ye makada panza hente pia tsauti imacheta kada wa pedre hotsa. Pikada wa ri bia ni hente pinyago. Pikada wa maka wakada ka pima wakare jiko hente kichinda taka rohana na kuna wa manpe wa zakata wa makada no he kwa bju. Pia tsawai ni pinete wa ri mari mekari ri wa ri pikada wa katima kari pikada wa ri pedzuketi hente pikada wa ri he pakete tsaka. Pia hani de Deus. Pikitinda ta hapi perdoar piu mana wa machikana wa zakatani pega wa pumishawa. Pika da inyuna wa wada wa pecado. Gente pika da wa ma we maga pishu kaza dalitsa. Kaza tapinha Cristo e pitanana ko. Amém.